खुरमजरी ISTB की पाव मियंग ताबिब सिंह तराम लोकजरी मपुंग पाव सिंह संदोन पिजरी अनु सरकार से अहान पांडम दी मिपुम खुदिमक थोंग मानना पुनः सखत मिनबनी हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई कुमार ngasi yang thang lairembi की संगलेन द पांगथोकपा कैलेंडर फोम की थोरम द फोंगदोखरे yang thang lairembi डेवलपमेंट सेवा कमिटी ने सिंधुना पांगथोकपा कैलेंडर फोम की थोरम मदुदा लंगथवाल केंद्र की MLA सु ओइबा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर कराम श्याम सुसर याकी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मखाता ना हाइकिबदा मिपुम खुदिमक थोंग मानना सखत हंगे हाइरबदी सेल थुम की फिबम फगन चंगी सेल थुम की फिबम फगन प्राइमरी सेक्टर ओरिबा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अमदी सेरिकल्चर असि मपुंग फाना फगन चंगी प्रोजेक्ट अमा पाकेट पदा मदुबु बाय पाकद्रा पावलोइद्रा हाइबदसु हाना यंगसिन बचंगी हाना फोंदोखी होगी वैसे ही क्या था प्रोजेक्ट क्या हम पैकल में दो प्रोजेक्ट सिंह पहलू पे याम ले रहे से कल तो अपने कनेक्ले में खोंगी को हेवी फ्यूल पावर प्लांट अदेगी कोई की कनोगी की हुलुंग सीमेंट प्लांट सिने सिने में याम ले रहे अदो द मसी कई वाकल ददी कोई याम कुपना yang हुदो बखलुक दो देगी थोपने खले फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा असम अरुणाचल प्रदेश अमदी मणिपुर सोकदब थबक तौरक्लबदी अकायब लाकनी मिपुंग खुदिमकना मतम खरा ngaminaduna asumba khangdoknana bahonabinaba changi hainasu phongdoki agreement se ko I think we are going too much by speculation actually karino have se ko government of India su khangdo nate sei da ngasai territorial integrity ki matang se khedang tokan se da we sarak sani ai de amakhaki se naga khakti yenga Assam solakpa, Arunachal solakpa, Manipur solakpa have she yaba put native seat. I think they know very well. Tuan ba minister sing ngasi sakwa thorangi thabak sing paket anaba koina satuna yang sing kre. Education minister Thoksom Radhesyamna department asigi makok thong officer sing loinana Thobal district ki tongan pham sing satuna government school sing phibam yang sing kre. Khongset aduda maung maril tadana school chalairamba thengnar Minister की खोंसत असिदा एजुकेशन कमिश्नर M लक्ष्मण रमसा की एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर L नंदकुमार SSA की एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर T फुलेन मैतेसु लोइनकी हाइरोक पार्ट 2 मनिंग लेकाई LP स्कूल 10 था मारोंगबम प्राइमरी स्कूल 10 था खुंजाऊ जूनियर हाई स्कूल सलुंगफम अपर प्राइमरी स्कूल अमसुंग उखोंगसांग सिंग मसादा लेबा कस्तूरबा गांधी विद्यालय गर्ल हॉस्टल सु यंगसिंकी गर्ल हॉस्टल सि गवर्नमेंट की अयाब याउदना चलाइरम थेंगनकी खुंजाऊ जूनियर हाई स्कूल दा महिरोई कुनगतेर ओजानिपान पुन लेरम थेंगनकी तेंथा मारोंगबम प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर ना हयंग चराउबगी ngasiदगी हौना सुति थादोलम बसु थेंगनकी मिनिस्टर ना स्कूल के ओजा सिंग लोइना हौजुक लेरिबे एजुकेशन की फिबम मसी फगहनबगी मतंग सु वारी सानकी लोइना हौजुक सथरिबा क्लास 10 की एग्जाम सेंटर सिंग दसु चंगदुन यंगसिनकी खोंजंग असगी मतंग दा मिनिस्टर राधेश्यामना हेल्थ एजुकेशन सेक्टर अनि असिना खुनाई अमा सखतपा अमसुंग अवोन बपुरकनबगिदमक्ता यामना मरुइबा सेक्टर अमा ओइबनी सेक्टर अनि असगी फिबम फत्तबना यामलबा सनफम मपान चलिबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना लेरिबा कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय मिखल की गुदोंग चाब लौननबा वर्कर सिंगा चलाई हंदुना लेरमसि लाइबक थिबनी अफबा अवोन बपुरकनबा यंगसिलिबा असिना अरानबा तोबसिंग थिदुना खुदोंग चाब लौनबा होनबा नते हौजिक लेरिबा फिबम मसि पुनः थिदोकमिनदुना अरानबा सिंग चुमथोकनबा होनबनी एजुकेशन दा हेना फबा पुरकनबा अखननबा टीम सेमदुना सुमथोकनबगी लंबी सेम हौरे मसिदा मियामनसु मतेंग पिबियु हाइकी मसिदी अकोई DC ना चेयरमैन वरगा डिस्ट्रिक्ट की मोई सिलेक्शन कमिटी में ओजा खल्लगा ओजा सिंग अपॉइंटमेंट पीर मतुंग ना माई अवारा पासे लेरकांदा अकोई सिस्टम अम लेबा आंगांग सिंग खंगतपगी करम करम आंगांग सिंग सिदा थंगनी नुपी मचा सिंग खन्नबी फजना खल्ल काना तौगदब सिंग सी मयाम उबिरमे इलेक्शन ममांगदा वोट की पॉलिटिकल गेन फंगनबी वोट फंगनबी दमकता स्वाइरी मी खरा खोमजिला वर्कर खोमजिलगा ओजा ओइरमी चंगो चंगला नोई पैसा पुथो फान चलोइन चलले आंगांग खरा खोमजिलो खोमजिला आंगांग खोमजिलमे सिलेबा आंगांग सिंग हें करिगुम सिलेक्शन यावरक्तरगि मोइ निंग मकाइदोइन अनो वलाक एजुकेशन मिनिस्टर लेरमी टीम मयाम से फते हाबिदोइन अदुगा ओजा हाइबसिदी ऑडियो थोड़ा काना मागी तोलो स्केल पीदोरी बेनिफिट मयाम यावदोरी अपॉइंटमेंट तो जॉइनिंग रिपोर्ट पीगनी अपॉइंटमेंट ऑर्डर पीनी नतब मयाम लेसिलम मफम रंग खंगदा मयाम लेसिलम ले मयाम थेंगनबिसने सीने हाने चलारे मवा अखोई सिस्टम से सीने मिस रूल तवा बैड गवर्नेंस से अखोइना पामजरी से गुड गवर्नेंस अफबा शासन ना तो अरुसी एजुकेशन ना ख्वाइदि मरु होइबसे मी सेमसने मरम ngasi तौबिरमीबा नमन लेसिलमे अदगी हॉस्टल नुपी की हॉस्टल नुपा लेसिलमे
oza appointment tawdo oza appointment order yawdan oza ni school chalai lerame sidi lanai school lebok tawna de lanai suma pu dona hairaga permission kano appointment piraga tawbani adu worker khara changyari school lega chalai ba adaina haijari swai le ba praja mayam so afaba thabong tawra asoi ba rama tawbu sidi masi praja na so sumthopi ga mani sarkar khakti nate sida leire mi se kamai lesin mano kari gi lesin mano kamai khan mano ai sambi ga me vote mawang na vote thadaram dai tha ma khakta ngai kana tha ma khan ngai kana noi sango si school si noi oja ne noi salai roi salai ma se masi akoi praja ga so asoi bani adu sarkar gi di akoi formal loina handing taking tawdri oja khanri tawdri akoi sarkar gi side te ka na asoi ba akoi leite ne khalle अनौब सरकार सिदा महूत की मिनिस्टर ओरिबा टीएस श्याम कुमार नंगसी कोम कैथेल लमलोंग कैथेल अमसुंग क्वा कैथेल गी हाना लेरिबा कैथेल संगसिंग मतम ग चुनुबा मओंग द सेंबन अनबा यंगशन खै खोंगसत अदुदा केंद्र की एमएलए सिंह सु सरुक याखी खुराई लमलोंग द लेरिबा लमलोंग कैथेल नौना सानरबा यंगशन बदुदा खुराई केंद्र के एमएलए सु ओरिबा होम के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एल सुसिंद्रोना हाकिबदा लमलोंग कैथेल साननबगदमक्ता ब्लूप्रिंट लेरे नौना सागदबा कैथेल असई नुपा नुपी अनिमक फंबा याबा G+3 के कैथेल ओहनगनि हाकी श्याम कुमार की खोंगचत अदुदा यावखिबा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार हाकिबदा क्वा कैथेल गी नौना सागदबा कैथेल असई यामलबदा सही अमा मखागी मनुंग द लोशनगनि हाकी कोंगबा कैथेल की फिल्म यंगशनबदा महूत मिनिस्टर श्याम कुमार हाकिबदा इम्फाल सिटी दा अहानब ओइना लू नान बगे थबक पाखतकनि दुकान होटल अमदी कैथेन फमलुबसंगी ममांग द करिगुम फतब पोलम अमत तहन यारोय तारंब थेंगनरबदी दुकान होटल नत्र कैथेल फमलिब मियोय अदुगी लाइसेंस ककनी ngasi yangsilaba कैथेल सिंग asi अथुब मतमदा साबा हवरगनी इम्फाल सिटी अमदी मसिगे कोबदा नौना कनागुम सिंगना शॉपिंग मॉल होटल न चिंग बसिंग सारकपदा मसा मसा की गाड़ी पार्क तफम सिंग याउद्रबदी अयाबा पिरोय हाकी नत्रगदि कोइसि यामना कोइ सिटी से मयांग बोम ने कोगी केनोगी लेना कोफोंगी केनो होइले मे लौगे यावना तौदगि से यारोयबा असगी आई इसगी फॉर एग्जांपल आई मिनिस्टर मोइल इंचार्ज मिनिस्टर मोइल मोइल भी जको असगी आई मतम ngaयगा लेबदि अखोय तौरोयबा एत प्रजाना अखोय पीरि मतम से सिबादि एत मसिबादि कोफलागने बखोय अखोयना केमो लाइबति ना अखोयदगि से केनो अखोय मतम लोगसु अखोय बाखै पांदम से सिदि एनी मिनिस्टर लागो से लोय जेबा अखोय प्रेशर तौ लेने अखोय पांदम से अफो मो फतब जम तौ अफो मांग तौ ममांग पान सरकार की मतमदसु प्रोजेक्ट कया साधुना थबक पाखतकनी हाइना मीडिया दा फोंदोकप लैखरबा वाशल मरिल ngasisu हानदगी का हेना होंग लैद्री नोंग खर कन हेक सुबगा वाशल मरिल ना यत लैबा मियो क्याना इसिंग साउग अवाब मायुक नदुना हुजु फाव लागली हदक बीजेपी ना लुसिंगबा अनोब सरकार सिदा आईएफसीडी की मिनिस्टर ले पाव हाउकी केसामथोंग केंद्र के एमएलए सु ओरिबा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार अमदी आईएफसीडी की ऑफिशियल सिंग सतुनी यंगशन थे खोंगसत अदुदा सरुक याखिबा आईएफसीडी मिनिस्टर ले पाव हाकिबना हाकिबदा अहान बोइना आईएमसी का खुसमनदुना वाशल मरिल की अमोरकाई सिंग असि हाना सेंगदोलबा मतुंगदा करी थबक पाकेट याबगे हाइबदु यंगशन ब पामी हाकी अदगी अखोई की साइट की तौबे याबदे डेफिनेटली आइरनी बिफोर रेनी सीजन वाशल मरिल से चिकतगना असि थमने आईएफसीडी की चीफ इंजीनियर रविंद्र शर्मा हाकिबदा हाना पाखतकिबा प्रोजेक्ट असि महूत अमदी आईएफसीडी ना मसेट थोंना पाखलंबदु हौजिकती डिपार्टमेंट असिदा मपुंग फाना सिनबिरो वाशल मरिल की प्रॉब्लम असि लहिंदना नब होनरगे हाकी मिनिस्टर जयंत कुमार हाकिबदा वाशल मरिल की नाक यता तारिबा म्यूसिंग नसु वाशल मरिल द फता होदी लंगथबिगनु डिपार्टमेंट पाखलक पथबक सिंग द मियाम नसु मतंग पांगबियु हाकी जंगने द अनिसुबदा पीएचडी एदिगी एदिग एमआई एदिग लोइना कनेक्शन लोइना टाइप तोरगा यारगी अटु मतम दा प्रजाना वारी मखल की द ग्रेवेंसेस चिंग तुंबगी सिगिंजे मसी यारी कोना होना बन हाबसे अखोय म्याम की कलेक्टिव मखली पांदम ओय एदन म्याम दहिजने दोखने जु या तोबम तो जगे दे प्रजाना सु सुंबदा अखोय की फटाउ की प्लास्टिक खंगदे ना तगन लखोय चाक जगुम खंगदे थादबसी मचिल लेपिरो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सजीबु चेराउबना लाकपदा मणिपुर की मियाम द या प्रपोजल पिरकली नुमिनसना लाकपदा साखत नुंगाइबा ओरसनो हारी मैत्री सिंगी सजीबु नोंगपान मचेराउबना लाकपदा मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हब्दुल्ला नसु मणिपुर की मियाम द या प्रपोजल पिरकली सही असे चेराउबा सिना तंगदु लेताबा अमसों नुंगसी चानन लेमिनबा स्टेट अमा ओहलसी तोंगान तोंगान मफुरुप कया की मरकता लैबा मरी तनगदबा मानबा थौदोक कया ममांग दा अखोइना उखरे अदुबु मणिपुर की मियामना violence thadukuna tangdu leitana leminarkli sajibu cherauba asidagi pandungpham amagidamakta aikogi khenabasing thadukminaduna afaba manipur amagidamakta punna thabak tawminarasi marumapang obegi mari hena chasinnanaba aikoi punna kathokminarasi haina paujel pirakli
Chief Minister N Biren su sajubu nong mapan ba cheraw bagi yafa pauzal Manipur gi mayam da pirakli festival asina lakpade imung amagi laminari basing amadi machan manau obigi mari adu hena sasin hali loinana yumron keruna basing gasu hena apaba mari leheli cheraw basina nungai ba wata pada ba amasung ingna chikna punna hingmina ba purak pa oirasnu hari Manipur Legislative Assembly के स्पीकर वाई खेम साना सु मैते सिंगे सेंगनबा चाही हौबुनुमित छजुबु नों मपान बसे रावबना लाकपदा मणिपुर द खुंदा मिनरिबा कालुप खुदिमक अमदी मरिबाक थादोक्तुना मपान द लैरिबा मैते इसल इनाव खुदिमक त याफा पाउजल पिरकली नुबनसिना मणिपुर द नुगा याफबा इंग तप्पा नुक्सी चानन हिंगिनबा साखोटपा पुरकपा ओरसनु हारी अमरोमदा ngaraंगी लंबी गी लाइबक थिबा थौदोक्तर लैखिद्रबा सिंग अमदी अवाब नंगनबा सिंग द सु स्पीकर ना अवाब द सरुक यारी हारी लोक सभा की MP डॉक्टर टी मेननसु चेरावबगी याफा पाउजल पिरकली नुमित असिना हेना साखोटपा वाता पादबा मणिपुर अमा ओइरसनु हारी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट के SS भवानंदनसु सजुबु नों मपान मा चेरावबना लाकपदा लमदम असिदा खुंदा मिनरिबा फुरुप सासिंग मपालमदा लेखरबा कांगलै इsul इनाव खुदिंगमकी मफमदा याफा पाउजल पिरकली नुमित असिना लाकपदा लमदम असिदा मानबा खुनाई तंगदु लैताबा नुंगा याफबा नुक्सी चानबा अमत ओबगी मरी हेना ससन हनबा अमदी नाटपु हेना साखोट हनबा पुरकपा ओरसनु हारी सजुबु नों मपान मा चेरावबना लाकपदा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर कराम श्यामना याफा पाउजल पिरकली अमरोम दंगरांग थोकिबा लंबी एक्सीडेंट सिंदा लैखिद्रबा अमदी असोक अपन नंखरबा इमुंगी अवाबदसु सरुक यारी हारी चेरावबना लमदमसके थक्सी खासी कायदना थंबा अमसुंग नुक्सी चानबा पुरकपदा ख्वाइदगी चावबा थोरम ओइरी नुमित असिबु गवर्नमेंटना सुटी ओइररोय हाइना लाउथोकपा मतुंगदा मोहना तोबिगनु हाइना इंटरनेशनल सलाइ पुनसिफम के चेयरमैन NG कांगजियाना ISTV न्यूज द फोंदोरकली हिरमसकी मतंग द पाउदम अमा पिजरी हायंग चेरावबगा मरी लेनना ngasi khoramang kaithen मियोय केराना चेरावबगी पलम लेब लानरी चेरावबना खुनाइदा करी कानबा पीरी हाइबगी मतंगदा कांगजियाम मंगांगना ISTV गा अखनना उनबा अमना फोंदोरकपदा चेरावबा नुमितदी कनासु खनबा यादे लाउनबा यादे चैनबा यादे नुक्सीबा वांगता nganagdamni नुक्सीबा वांगता मदु तानगदबनी नुक्सी चानन लेगदमनी थक्सी कासी कारण चनबे यादे नमितसिदबु ngaहरगदी थक्सी कासी कायदबा अदगी थंगलोन पुनमंगसी ngaहरगदी पुसी सुबदा अखोना ngakpa ngamगदुरिने हायदना याम चेक्सिन तौरांग तौरमे अदु हुजिकती मदु काउथोकनारे कोमथोकनारे अदुबु डिसिप्लिन नायबामा होल वर्ल्ड जिना मालेम पुनमंगना डिसिप्लिन लेत्रबा पुरुप अदुदी मांगरगदबा पुरुप ने हाबदु लोइनमंगना खंगनरबा पोने कलम मतमनगी चेराव हरके हाबगी मतंगदा चेरावबगी थोरम पांगथोरकपसि सजिबुगी नोमा पानबा नुमिसे मसिदा लाई हाक्तक्तगी हौना दुम पांगथोक्तन लाई आरोल कुंबा बायना ngasi बामुंगदे इदैबसि मसि अखोय हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट ददी चेथराम कुंबा बि याम मरुनि अदि ममांगददी निंथौ सही एना पारमे अन मसिना हियांग लोय हायदना नुपा मखंगना चैथाबा हौई क्यामबगी मतम मददगिनी चेराव कौकरिस चेराव अनि थोकपगी हुजिक चममनबा लेरिबा असिगी मतंगदा ज प्रोफेसर मका थाना फोंदोरखी चरक पूजा हायदना साउथ इंडियन कांगुना लिंगगी कल शिव लिंगगी मफमदा संगोम हैरगा जगोई सारगा इसै सागा याम नुंगाइबा फोंदोकपा मदुनी मजी हिंदूगी लाइन नते साउथ इंडिया दा लेरंबा द्राविडियन जिंग दो मदुना निंगम लाइन मसी सही हौब नते मखोगी सही लोइबा नमिने एदि हिसाब खता पुनमक्से लोइना बोय पुनमक्से लोइना थुपसेन बनमिने अदु मसिदा मसिगी नुमिसिदा चेराव बायना वथोखरिसे मसिदी राजश्री बरिगचंद्र की हाक्तक्तगी वंदोकपा हौबदुना लोइनमक चतनबदि नते अदु चंद्रगिति महाराज की हाक्तक्तगिदी मपुंग फाना अदुम सरक पूजा नुमिसिबु चेराव कौदना तौखरे अनु सजिबु नो पामदा तौर मसि मपुंग फाना कौथोए हायबा यारे थांगपु थांगदगी हौना चनरकलबा चेराव लै कटपा अमसुंग चालुक कटपगी मतंगदा प्रोफेसर मका थाना फोंदोरकपदा चेराव नुमिसि असिदा थारिबा मफम असे अयामना खंगदना अमखक थारगा तुनै अन थागदबसे चालु अहुम खकने मसा मसा अहुम खक ये इथंग थंगबदा लेरिबा चालु अदुना कुमसी सही हाबिदी ngasiदगी चेराव रे हायदना हौदुरिबा कुमसी सही तो मदुगी चालुने मसिगिनि लाइना मदुगी कनादा कटपनो हायबदा कुमसना कुमलिक लाई हायबा लाई अदुदा कटपने अन मदुदा कटुरिसि कुमपिदै अदुगा मयाई थंगबा चालु कदो मदुना लाकदब नोंमैगी सही अदु लाक्त्रिबदु
मधुगी चालूनी मधुगी पूरी बलाइना केनोना लमसेन ब तुसेन मन पुया मधुदना कुमसुलै हाइबजे कले इथं थंबद कलिबसिना हौगिबा हाइदि ngasi सेरावरगदि ngarang da loigraba hakumgi sahido madugi chalukni madudana lamaba tumabana puba sahini maramaduna mangonda chaluga se kalli madudana lairi yeba serau lei ahubji manungda lairi yeba leisi madu kalle amulrobgi matungda nauna amuk sandokpa horoklaba asigamba seraubogi chatna kanglon asi kandana amadi pathap sumna hotnaduna अखोई तुंगी मिरोंदा असुम पथाक अमोन खुसिनसी हाइना माइकै क्यादकसि फोंदोकनारकै कैमरामैन नानागलो नना पाउदम जरेबा निंथकंगम सना जाबो मितै लनिंथौ सनामहि थौगल कालुपनसु सजिबु नोमा पानबदा पांथोकदब सही होब सेरावबगी थोरमना लाकपदा याइफ पाउजुल पिरकली इबुदो माजंग खुबम कनबलुपनसु सजिबु सेरावबगी याइफ पाउजुल पिरकली लेबाक मरा तपना सहोंगा होंगना सिंगमी तमी खाइदन नुंसी सानना लमिनबा इबुदो मार्जिंग याहिंगांग चिंगदा लेबा खुबमदा मियाम पुना सरुक यामिनदुना थोमिनसी हारि डोनल्ड मिनिस्ट्रीना NLCPR की मखादा खुमलपा हॉकी स्टेडियम की फ्लड लाइट थानबगी दमकता लुपा करोड़ 9.9 पीरगनी हारि ngasi Chief Minister N Biryana Union Donor Minister Dr. Jitendra Singha ga unaduna state asida pakaliba amasung thintaduna leiba project singi matangda wari sanabada sentang asi pinana ba yaba pirakibani Donor Minister ga unarba matung state government gi officer singa su apun mifum ama pangthoki mifum aduda sports university lingatpagi matangda thintaribagi matangda su khanaki Sports Ministry dagi ayaba ama lawraga athuba matamda project asi haunarba yanaki Dr. Jitendrana state government gi ahan akon yenglaga singi district singda nupi gi kethel sabada ministry na mateng pangani ambulance helicopter service hodopagi wafam asi NEC da pukhalagani habigi wafam pukhalaki Ulpo Kendra ki MLA leramba quarter amot akai natana atai polam amata leramdre hiramasi matangda PWD na lampen police ta aiba cherol ama pidana wakalagani hari Works के कमिश्नर के राधा कुमार ना थोप ऑर्डर अमना उरीपो केंद्र के एमएलए ना लंफेल द लेरंबा टाइप 6 CP2 क्वार्टर असिदा लमसांग केंद्र तगी बीजेपी की एमएलए ओइना माई पाक्तुना स्टेट प्लानिंग बोर्ड की डिप्यूटी चेयरमैन ओइना हाफख्रबा एस राजेंद्र क्वार्टर असि लेनना ऑर्डर थोखिबनी एस राजेंद्र होंजिनना बचंगदुना येंगलुबदा फर्नीचर की पोचै सिंग टॉयलेट लाइन की फिटिंग सीलिंग फैन अमदी गीजर लेरमद्रे मसीदा नतना क्वार्टर असगी का अनि चेंगी गोडाउन ऑनथोक लंबगी खुदम लेरमखी सिक्योरिटी की बैरक ना यंगोन ओइरमखी अवांग बथाकता मियाम इकाई खुमनरी बमियोय अमना लेरम क्वार्टर अमदा असगुम तहोइदब तोरम असि अंगक पोई हाइना राजेना फोगदोरकली आइगा डिपार्टमेंट का हैंड ओवर तौनबगी संगुब कांदा क्वार्टर सिदा लेरमिब फिबम जी उब कांदा अखोई असुकी मति क्वार्टर जी यामना फिबम सोना लेरमे इलेक्ट्रिक की फेल अमता लेरमद्रे सुई बॉक्स यावरमद्रे अदुरगी लेरिबा मयाम अमा गीजर यावरमदबा आईटी मयाम यावरमद्रे लोइनना अखोई मणिपुर सरकार PWD ना पीबा फर्नीचर फमुंग टेबल सोफा अदुबाबो करिमबाव लेरमदे केत्रिगांव केंद्र की मनुंगदा PMGSY की मखादा कोइलास थाखरब लंबी सिंग मओ मरिल ताना थाखिब्रा हाइना केंद्र सिगी मिहुत्सु ओइरिबा Parliamentary Secretary Hakpam Indrajit na mari lenab official single loyna chatuna yangsin khai khoksat aduda NEC gi makhada thangapata sakaliba dam gi phibam su yangsin ki Parliamentary Secretary Indrajit na mawong maril tadana koilas tharam balambi sing amuhna ningthina hannanaba mari lenab singda khangan khai Kendra sigi lambi thong sing ningthina samjinanaba thaknaba ising yum thong kuding phangananaba masigi pandamda mahaki ahanma mi yangni haiki International Salai Punsi Kolna Sinduna Hayeng Serauga Mari Lenana Tapaki Mapam Kayada Laipam Mapangi Iru Isheng Miam da Pangan Kre Iru Isheng Pibaga Mari Lenana International Salai Punsi Pam Chairman Kangzia Mangang na Pongdoropada Lupasina Toan Ba Laipalem Singdagi Ising Kom Laga Miam da Yantopani Seraubu Mita Iruzaba Amadi Takpana Singmada Kara Sizinabi Haiki Naitung Lena Kokpa Punsirol Piba Punsinung Sanganba Pataudi Punama Kokpiba afaba yaifaba ngakta pibiba adugumba laifam taret ki singase masi sagi serabagi masil laiba puyasi irami masi sana kununga sana kunjai lupa kunjai thadra madu shoni
aduga mathwai pan ba ising ama wena por akana ma pam tere si tilakanda sana kunu dagi pana mayam laiba adu pana mari leba jigi pana roi sing aduna la launar ga mai pana da yen thom mane MSF ki volunteer ni haiba anina ngarang council na loba examination da note pislami haina AIMS na phongdok libase yumpham yaudabani haina MSF na sengdok li top director liba lupasik office ta pangtu papaw gi mpham amada external affairs secretary ningthojam jugeswana AIMS na maral sirak liba MSF ki volunteer ni haiba ros namasung sahen ba ani asi MSF ka mari leinade mioi ani asina su MSF ta paw phaurakadabani asum ara ningthina thidoktana mairoi lup amada maral sirak pasilai bakthibani hiramasigi matang da su AIMS na sengdokkadabani hai rosan amadi sehoba haiba mahiroi ani si saduna changlam liba akhoi mahiroi x natra y natra haiba mahiroi du athuba matamda numinini fawgi manungda manipuri student federation gi manungda changjarakadabani kariguma changjarakta taragadi akhanna tim ama semduna haiba xyz adu athuba matamda thido matungda mayamangda sengdokpagi tanja ama lawjakigani Manipur Muslim Welfare Organization na ngasi su state asigi territorial integrity gi makta lep di hana lup asigi general secretary MAS sabana phongdokre wafam asing asi hata da pangthoki ba pawgi mifam amada mahana phongdoki bani MAS sabana makatana handa lup asina kaukiba Manipur banda miyamna sawulakhiba du tawbiman khangba ulli framework agreement miyamna khangalu miyam da khangalu ILP gi matang da JC ILPS ki pre mayek sengna phongdo uhaina lup asina ban kaukibada Manipur gi chief minister N Birena thazaba pirakpadi gi khongpham adu handokibani chief minister na thazaba pikiba adu thabak ona onthokadabani amadi ziribam dagi karakiba MD Asapudin cabinet ki thakta pukhatkadabani mamang gi government sing dasu minority mute sing cabinet wabigi chanabi leram adu ngakna chalhaningi haki paliba government asidadi minority singi sentiment khangba minority singi interest khangba adumba cabinet decision making body da amata yahunda ba habase minority singi di tasengna pukung sinungai gi asawa maram ama oi habase thamjaningi government asida yawriba ngasi magna parliamentary secretary gi Charles Puriba Jiribam gi independent mirep wana karaklaba MD Asabudin da makhata ba muslim singi interest khangna thabak torkadaba minority miyam gi interest khangna thabak tawbirakadaba mahakwanda cabinet Charles pibirakani haibagi aset pathajaba lup asina thamjari Imphal East Police Commando nangarang andro parking da asat ok sing sek tawbada UNLF ki active member ani phare hari Police Department gi PRO Kwesnam Sharma gi cherol amana pharaba mioi ani asigi maming Huidrom Hemantajit sai kunthraga mapan apokpa Gunindro Kongbola Som lekai amasung Singam Jiten sahi kunthraga mama apokpa Ibosau mahaksu Kongbola Som lekai digin hari hausu pau gi maraktan atenu brem talongindas Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance of from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Bread from Likla Bakery. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok chikpa, tang chikpa, thu naba singbuda sinaba yarba, lipsap thukna puthok saba Oza Iridio Coaching Institute
Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irugio Coaching Institute, Kesampa Trichom Lekai behind Belgio Hotel. Contact number 813102564. Breaking matungda mo kana taram no uksari hauju makata ma pau pijari PLA Saraga Sel Khaiba number 4 saba mioi ama number 4 PS taret ka kona na pharba matungda club na police station khre pharba mioi adugi maming samurai lakpam Maniram alias Gogo Kawi saini purom sure apopagi ming lai kidraba kunjikeshor mahak thamaiban snam lekai degini mangondagi number 4 PS taret phangbangam ki mioi asi naharo la sem club thamaiban na pharba matungda lampel police station khre Club ki President El Pratap na phungdor pada Maniram harba miu asi mamang da su crime kaya da chena badagi lekai dagi tanthok luba laikre handa club asina konba area da leiba miyamna masak khangnaba advocate ani dagi PLA gi mingda sel khari habgi pau ta badagi mahakpu wang paung chataba thabak sing adu achumbu eramani club asina mayai ka bachinjak chaba yonba thingnaba hotnaringai asigumba thabak chatrak pa asi lebak thibani ain gi oiba matik chaba cherak hariba miu asida pihaningi haiki Enhancing socio-economic status and the livelihood security of tribal farmers of Northeast Hill State through intervention haiba nomagi oiba training program ama College of Agriculture Kaogi Assembly Hall da pangthokre PSP project College of Agriculture Central Agriculture University Imphal Sinduna pangthokiba thoramadu da Kaogi BC Dr. M Premjit Kaogi Director of Research Dr. C.A. Srinivas Murthy amadi Kaogi Din Dr. J.M. Laisam Su Thorom Singh Aduda Saruyaki Dr. M. Premjit na Central Agricultural University asi lising masamapan malputra ko humdoida lingkhat kibani haujik phawbada University asina award kya loba yauna University asidagi puthokiba mahiroi sing haujikti University asida Director oiba phawba yawba ngamle lomi singi sianthungi phibam phagaran ba haiba wakhalon aduda training program asi packet pani University asina scientist sing field satuna lomi sing hakthing na unaduna makhogi award apa sing yangshina na mohonari singi lamda zoom cultivation asi punna muthapangam drabasu khara hanthanduna makhogi shanthok lambi lehenna na project amagi makhada ngasi training asi pangthok pani haki Manipur Handloom and Handicraft Development Cooperation na Development Commissioner Handicraft Government of India gi matiang galoina na baseline survey community empowerment amasung self help group pinanabagi wakhalon piba awareness thorom ama Thongjal Handicraft Cluster gi oina Thongjau danga si pangthokre thorom aduda Manikon gi Chairman Dr. Y Radhesam Y Khongjila Parishad ki member CS Santi Langmaidong Gram Panchayat ki Pradhan Y Iboton amasung Assistant Director Handloom M Sanjeev Kumar Susar Yaki Lising masamapan yakhani thoidagi mikhal pangthokpa haukhibadagi hauna Manipur Tampak Assembly Kendra Nipan gi voter singdi Outer Manipur Parliamentary Constituency Scheduled Tribe Reserve sita yahanduna Home Constituency da vote thadaba yahanba aduga vote lepati yahandana matam sangna lerakli Kendra ahum Thoba Lelong amadi Wangkhem ase lising masamapan humudraga ni thoigi delimitation gi matungina Inner Manipur da yaukhre Kendra Nipan Khangabok Wangjing Tenta Hairok Wabagai Kangsing Hyanglam Sugunu amadi Ziribamdi Hamjiksu Outer Manipur da chingduna lairi phibam asida Rajya Sabha gi sit ama hangliba si Kendra Nipan gi mihut ama oina thabiyu haina Manipur Press Club ta pangthokpa pawmising ga unabada Joint Non-Government Voluntary Organization gi Advisor P. Somarendra na phongdokre mana makhatan hakibada Kendra Nipan si Inner Manipur da chalhanbiyu natragana Inner Manipur da sit ama hengat hanbiyu haina Delimitation Commission da taknaduna lakli Lisingani trama thogi census report Manipur state ki oina sayin abakya laikibana delimitation process leptuna lisingani kungatur phawba status quo da laiba tari haki Central Excise and Service Tax Imphal Range na sinduna GST out risk program ama Imphal gi GM hall pangthokre thormadu da Central Excise Silongi Commissioner Gaigang den Pamai Manipur Chamber of Commerce and Industries gi Vice President Basudeva Susaruyaki Commissioner Pamina India ki tax system asi matam na chunadre tax ki mathakta amuk tax lawriba si hongdokpa mathau tare haki thasigi tangkun ga tarukta de samna kaukiba ban aduna pripakta nungaitaba thon khibagi damakta mahirulup asna thamoi sungna nungaitaba phongdorakli taukiba ban adu yawlo pripaki mayok ta tamnana taukiba sunglai leite emotion da taukibani haibadu tasengna chumi
थमोगी इहुलदा उंखटकिदुना रेड आर्मी की अपराइजिंग डे फावबा मेंबर कनाना सुनिंगसिंग नखिद्रे मसिगिदमक्ता प्रिपाकना ngakpigini hari बोर्ड लौदुना चथरिबा क्लास 10 की ngasi साइंस थोपन मेता अपुन इरेबा की महिरोइ सिन पांगलुप की थोमी सिंगदा कोइने चतुना यंग थोमी सिंगदा कोइने चतुना यंगसिलुबदा मरोंग मरिल तादबा कया यारुम नै hari ngasi क्वाकेथेल बाजार दा लेबा लुप असि ऑफिस ता पांगथोपा पावगी मिफम अमदा सेक्रेटरी जनरल समोरजित हुइद्रोगना ngasi lup asigi thomi singna center kharda yengsilubada somung center gi singarel high school gi oina ontokpa phibam amada leramba thengna ki hari somung center da koi MC volunteer khara yegjan da chalu matam maram koi bakam aduda yamna yeng haidaba mawongda amukta tawdriba mawongda koi mahiroi singna koi mahiroi kudumak na paktak na koi note jejet pairam ba thenra ko ki hetokna oda singna bokta ana mangdong na koi kayat angang singda pisan bagi mawong koi ura pasi koi MC thumoi sona nungaijate amadi masugumba koi tawhidaba thobo asi matungda man thoktana ba AIMS ki market dagi appeal tawjari mari dina ko authority na section warong thambina ba AIMS ki market dagi All India Gramin Dak Sevak Union na tongan badabi tawduna Bharat pumbada pangthokliba wakat khongjangbu All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division asu saukatuna Imphal head office mamang da wakat khongjang changshin khre khongjang asigi matang da union ki president W Ibohalna wafam kaya thamlakhi election mamang dagi hojik phawba MB college da thamjiliba security force nga thuba matam da mari rena authority na yangsin biduna lokthokpiu haina Maharaja Bodhachandra College students union gi general secretary BM Aris na phongdorakli ngasi MB college da permission ga unabada mahna makhatan haikibada security force election bana mahiru singda normal class topada yamna chaun akaiba pire college asigi hojik leriba classroom kharasu mamang de sing saukibadagi phibam sadana lei Girls hostel amadi indoor stadium gi masak mathum sing mapung phana leitri nongju thar lakpaga college asigi campus sing ising toina thumbana mari lenaba education department gi miyu sing athuba matamda college asigi oribam sing yangsin biu haki ngarang makhana madi maram anigi marka thoki bus accident aduda mateng pangbirakhi Assam Rifle mau gi police personnel sing civil society sing amadi manak nakpada leiba kunja sing All Manipur State Bus and Allied Transport Association All Manipur Night Super Bus Driver Welfare Association All Manipur Interstate Winger and the Cruiser Driver Welfare Association amadi Surface Transport Hill Area Driver Welfare Union Manipur na thagapa phongdorokli ngasi North AOC da leiba All Manipur Interstate Bus and Allied Transport Association office ta pawbising unaba amada association asigi general secretary Mongjambi Molna phongdokkibada laibak tiba thodok aduda soklaba miyu sing hanagumna phagatpa oirasanu haina isorgi maphamda thonijari phongdokki hojik leriba BJP na lusing masakar asigi chief minister oriba N Biren gi miyang makhada government asina laikhidraba amadi asokpa singi compensation pibirak pabusu thagaba phongdorakhi soktuna hospital na leriba miyu sing dasu association gi market gi sel gi oiba angamba mateng sing asi pangkhre haki amoromda Surface Transport Hill Area Driver Welfare Union Manipur gi General Secretary Kapani Kajina na phongdorokpada ngarangi thodok thopam oriba maram amadi tadubi anigi mafam asi tha taruk tare lomgi mamang dagi lambi gi mafam kya da kom sing leibadagi gari thobada khudong sadaba kya mayuk naduna lakhibani anoba lenga asina thuba matam da national highway asibu matam sana samjin sajinduna makha taba pamdaba thodok sing thoktana na bahona biu haki adugi handar lagriba khoi BJP led government khoi CM oriba Honorable CM N Biren gi under the leadership of Mr. Honorable N Biren magi government da gi khoi gi si highway si athubada si pothole kumba repairing kumba athubada tawiridi tawbio haina ai driver union welfare da gi aduga transporter Manipur gi taraf da gi ai si request to jamane Thasigi kungamanga gi numidangda ithai wapopida nongmei kapki haiba thodok ta chenai haina kumbi police na phajinduna thamliba mioi ahum atubo matamda thadorkadabani haina kumbi kendra gi manung sanba ithai wapopida miyam gi mifam ama pangthoklaba batungda wakat khongchat chatkre police na phajiliba lastram jiban soram jadu amasung khundong bam deben maitai misam ngaktani nongmagi suraga sajaba mioni makhoi ahum April ama phawagi manungda thadorok trabadi civil society organization single loina akan makhongjang changsun gani haini Colonel DPK Pilai ngasi Tamilong district Lodi Pabam khulda laktuna khunja singi damakta lupa lak mari romgi solar lamp sing mating pangkhre lising magasamapan marifudrak barigi January gi kungamari da matamadu da captain wakiba Pilai NSN IM gi kadar singa khut thokna bada soki
mahakpu hospital da punanabagidamagta lakiba helicopter da asokpa pikliba nupa masa amaga nupi masa amaga hana puhanduna kan kibagidamagta khul asiga tanaba thanaba yadaba mari ama lakibani nongmai kapnaba thodok aduda hoduna leiriba jinga sing sindokna bigidamagta su lupa lising kunga mathogi sanpham sing kathoklamki ngasigi thormaduda DIG South Brigadier RK Singha 9 sector gi officiating commander Colonel DP Singh PRO Defense Lieutenant Colonel Ajoy Kumar amasung Kulumdi Subha Samrai Police ki officer Singh su saru yaki ngasi jiribam gi MSU MSF KSA amasung Suki Thomi Singna Boro Bekra Higher Secondary School da pangthokpa exam yang sinba chalubada mong medal tadaba mayam ama thengnara khre hari magul leba education ama puraknaba mahelu sing akan mathabak pakal ingai amasung lokolak lingai cherak asida center asida nataba pambai siznabagi thong chathar ambasi yaning dei board tagi tharakhiba flying scout sing su center asida lakhide maram asina hiram masida miyang changhaningi haki National Theatre Center Assam gi thausil makhada World Theatre dega mari lenena sulsar gi district library hall da theatre workshop ama pangthokre thorom gi saruk ama oina imasu natung ilaki haiba play amasu utki Sajubu Serauba Anoba Sahi Hobunum in a Lakpada Maoist Communist Party Manipur ya proposal directly look asigi standing committee coordinator Kayong Han Mangang Cherol Amana Numinasina Lakpada Manipur the Pur Masal Gimarata Hena Session Bawakalo Laktuna Apun Bagi Lipun Session Baoidasno Hari Amaromda Ziribamda Miamna Kalak Pamut Amagimatang the Toliba Wato Asi Miam Kupna Wakal Kantabigi Tangai Padavale Listening among Samapan Tarukta Manipur the Changlak Pani Hajariba Ziribam Gimur Asiga Maitei Pangal gi Purup Puariga Mari Samjinaba Chumde Listening among Samapan Yakai Mathogi Mamang the Changlak Pasing Manipuri ni Haina Kangasi Haibani Listening among Samapan Yakai Mathogi Mamang da Changlaki Mitop Sing Yellow Mini Haina Masak Kangasi Haina Yanaba Amalai Maramaduna Manipuri Kudimak Yalomi Nate Adubu Yalomi Kudimakti Manipuri ni Hiramasda Purup Amatana Samna Biganu Hauzik Manipur Miyamna Yalomi Nataba Muse nga Lengak Mapu Orakpada Yaning Driba Asida Maitei Pangal Kudimak na Saukapam Tui Maitei Pangal gi Puarida Nauna Salapa Muslim Mayam gi Saruk Yahon Bechumloi Maitei Pangal na Minister Oiba Manipur Miyamna Loinamak na Yaning Lamgani Mamang da Su Adum Oiduna Laikibani Maitei Pangal na Manipur ki Minister Phawa Oikharbani Mikhal da Mai Palak Labanina Leidiba Political Compulsion ase ihau hauriba khudimak nasu wakal khantaba chumi loinana karamna phibam asigi masdagi lanthoptuna yalomi kanjagadagi haibasi lalong su yatpa haiba changi hai ani suba break amatanga longdes The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. PCM tutorials kesampat kesamlekai, a well-established tutorial classes for class 11 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology and maths from well-experienced and dedicated teacher. Admission open. Class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact PCM tutorials kesampat kesamlekai. Hello Doctor. ISTV na sagol sing kuding inumidang may ng puntaruk tab matam na sandok sa live polling program ni Lakriba Tang Kuntra sagol sen numita Dr. R.K. Lenin Singh Professor Department of Psychiatry RIMS asina guest doctor oibigani topic na stretch karam na mayok na gani haiba asini adong na call to birakadab ay koy phone number 2442336. Break matung amo kana taram nok sari makata pa paupujari Tabul Gram Panchayat ko oina lising ani kun ganitoy phawbata tawgudaba sakwa thorang singi thabak amadi hana pangthokraba singi larik amanga sei phongkhre Gram Panchayat asigi office ta pangthokpa thoramaduda Pradhan W Borbati BDO L Manikanta Manipur State Panchayat Parishad ki Professor N Mahendra su saru yaki Pradhan Borbati na arbana madi rural hana khadok labasu government na thong manana sakot nanabagi damakta plan tawba haibasi tangai phate haiba wakhalwanda
लाइक असी पुथोकपनी हाइकी प्रोफेसर एन मोहेंद्रना साखोट पुरके हाइरबदी प्लान तौब तंगाई फदे पुथोकलिबा प्लान अदुना खुंगंग अमा नत्रगा लेबा अमा साखोट पा पुरकपा ngamgadoribani सही मंगागी प्लान दगी होरगा ngasi फावबदा खुंगंग सिंगदा थादरिबा यामलबा सनफम सिंग मफम साना योहनबा ngamlamdaba adu ngasidi masa masana plan tawjarabani sothariba mafam yenglगा development tawba ngamlagani haki Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme की मखादा Social Welfare Officer साइटू गंफाजोना बेनिफिशियरी सिंगदा पेंशन के सनफम सिंग यंथोकरे दूसरी कॉम्प्लेक्स कांपोपिदा पांगतो की बतौर मधुदा Social Welfare Officer एन उषारानी ना बेनिफिशियरी सिंगदा पेंशन के सनफम सिंग खुशिन नकी सही हुंफुदगिना हुमुद्रा का मापन फावबदा लेबा बेनिफिशियरी सिंगदा था मंगागी लुपा लिसिंग अममम अदुगा सही मरफु अमसुंग मथक्ता लेबा सिंगदना लुपा लिसिंग अनि समगा यंथोकी मखाताना हयेंगसु डीसी कॉम्प्लेक्स द यंथोकनी थासगी कुंथ्रा अमसुंग कुंथ्रा माथुइदना कैथेल मानबी कम्युनिटी हॉल द पांगथोकनी अदुगा साइटू एससी ओइना अप्रैल 3 अमसुंग मरीदा सापुर मैना पुलिस स्टेशन दा अप्रैल 5 अमसुंग 3 तना बाल भवन खुमलम पाक द यंथोकनी साइकुल केंद्र की ओइना अप्रैल 10 दगिना 13 फावबा बाल भवन खुमलम पाक द यंथोकनी हारी ngarang idang da thoki balambi ki kutong tiba thodok tangasi laikana bangam dana mioi amasu laikidre thodok adu da laikidre mioi punna tara sukre amarom da makanda thoki bus accident da laikidre singi manung da amagi masak maming hauju phawba khang mangam dana zems ki mok da lairi lambi ki accident handalak pati ki section thoran lokat poina more gate number 2 dagina national highway ki more bazar ki area ki lambi ki na yata gari khamba port yon bad athing matham khre hill tribal council more ki office ta all community leaders sing KSO More Police Manipur Fire Service Auto Van Association amadi Labor Association yapun ba mifam amana warip asid lawkibani mifam asigi matang da Hill Tribal Council More gi President in charge MD Samtiana gari khamjin ba amasung lambi lom da hendokna pochai kaya yon badagi accident gi chang hengalakle ngasi maksu van amaga DI tata amaga thengjun naki पामदब थौदोकसिंग असिदगी सेक्शन थौरांग लौकटपो ओइना अथिंगबसी हयेंगदगी हौना चनरगनी हाई मिनिस्ट्रीज ऑफ यूथ अफेयर्स पोस्ट की मखादा नेहरू युवा केंद्र बिष्णुपुरना तौबुल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन का खुसमनदुना नुमित मंगानिगी ओइना चथगदबा युवा आदर्श ग्राम विकास थौरम हौदोखरे ngasi हौदोबगे थौरमदुदा तौबुल ग्राम पंचायत की प्रधान W बोरबती वीडियो मणिकांता डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माजिद कुमार सुसरुयाकी United Tribal Development Project Sandul Pokpi amasung Samaritan Resource Center sagangna punna sinduna climate honglakpana piraklibas aitheng amasung masidagi kananabagi matangda khaneninabagi thorom ama Sandil district ki manung chana lebas sadung popi da pangtokre thoromaduda DFO Chandel Z Thaimai United Tribal Development Secretary Yalung Sotho Tribe Union Manipur gi President TS Menthing Sothe Susaruyaki akhang ahi kayana pangtoluba thoromadugi matangda resource person na wangangi ngasi kudong thabida leba trani thui suba asam rifle gi check post na mioi ama nongmai amasung guliga kona na phari hari phagaleba mioi asigi maming CS thangdolal mate sahi kun apokpa tat khojang tenopol degi hari mangon degi 9mm pistol ama maru tara Chinese hand grenade ahum WY tablet lising nipan phangle hari usoi pokpidigi rias koba sahi kun gamangarum surbana ha amanga si SP tablet taraga kona na singa makha Model Club की मियो सिंगना फारग पुलिस स्टेशन नखरे हरी महा SP tablet supply तोबा मियोई ओरंबा याई हाइना थाजरी होटल इम्फाल दा डिमांड लेटर पीबल लाकपिनी हाइबा लानो अमेगे सिंपैथाइजर नुपी अमा मफम मतु ड्यूटी तादुना लेबा सेकंड MR की पर्सनल सिंगना फारगा इम्फाल पुलिस स्टेशन न खुश नखरे हरी होजिक मकाताना सानाबगी पाउलो बिस हौजिक सानाबगी पाव बोयाई निंगथौजमदगी फंगबिगनी All Manipur Football Association Sinduna Common Lampak Artificial Turf Ground Team Marina Saruk Yaduna Ngasidagi Kunipal Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament Hokre
tournament asigi ngasi ahubu numit ki sanakhiba ahanba match da Imphal East District Football Association na Imphal West District Football Association bu goal ani sinoda maiti papikhi Imphal East District Football Association gi mai pakpagi goal ani du NG Nauksa na match ki manga suba madi yankhai mapal suba minute sankhi tournament asigi ani suba match ki sanakhiba da District Sports Association Bisnupur na District Football Association Thobal bu goal ahum sinoda maiti papikhi District Sports Association Bisnupur gi mai pakpagi goal ahum madu Yosidas M Deepak amadi S Kapoina match ki taramatoi suba nifumatoi suba amadi yankhai humdoi suba minute sankibani match asida DSA Bisnupur gi sanaroi Y Biker da center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utki sathariba tournament asigi mathangi match tha asigi tang kontra gi nungtil pung amata bada ahanba match oina Imphal East District Football Association amadi District Sports Association Bisnupur ga sanagani anisuba match nungtil pung aniga mini nifu satpada Imphal West District Football Association amadi District Football Association Thawal ga sanagani YDO lamdongna UPSA pukhaubu maitiba biduna semi final sanglabasu Neroka Football Club sangapangwa anisuba semi final match ta sanagani kibadagi lakhidre Neroka Football Club sangapam walk over the finance sangduna tha sigi tang kunthra mathoida MTFC lemakhonga sahi sigi tare suba Said Manoranjan Singh Memorial Football Tournament ki aroiba match ta sanaragani CRPF amadi Imphal West District Football Association sinduna tha sigi tang kulumdoidagi team tarani thoina knockout basis ta Khumban Lampak main stadium da sathariba tare suba Said Manoranjan Singh Memorial Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba semi final match ta MTFC lemakhongna Thau Thangmai Banbu goal taret amada maitiba piduna final sangkhibani MTFC lemakhongi mai papogi goal singadu Pautian Moi Wifi na match ki kunmari suba nifu suba madi humpu manga suba minute goal ahum sankhi RN ngantang mina match ki nifu manga suba madi humpu tara manga suba minute goal ani atopa goal ani aduna JB Matai mi Jimik amadi ke lungkoiba maramna match ki nipal suba madi yakhai matui suba minute sanduna match asi mai pakhibani match asi na maiti khiba Thau Thangmai Bangi amata ngarba goal adu Call Sital Jina match ki marifu mapal suba minute sankibani match asida Thau Thangmai Bangi sanaroi mani matumda center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utki tournament asigi ani suba semi final match ki sanakadaba team YDO Lamdong amadi Neroka Football Club sangapam gi match YDO Lamdong laktabadagi Neroka Football Club sangapam tournament asigi final sangkhre Organizing Committee na sanakidaba match report paumi sing da khangalaktrabasu match data sita YDO team not turn up at the field of play haina match commissioner na thadoraki Neroka Football Club sangapam wa sanagani kibadagi match sanaba lakhidabani haina ayengba babok singna network asida phongtorok bagaloina na silli langi besingna YDO team da action lakhol haningbagi apambasu phongdoraki sathariba tournament asigi aroiba match tha sigi tang kunthra mathoida Neroka Football Club sangapam amadi MTFC lemakhonga sanaragani Traukwa Kaithel amadi Riyang Star Nagamapal ahanba MCA Luang Pokpa 2020 trophy gi semi final sangkhre Manipur Cricket Association sinduna Luang Sangbam gi Luang Pokpa Cricket Stadium da mamang thagi tang taramapandagi team kunna group mari thongna khaidokuna chathariba ahanba MCA Luang Pokpa 2020 trophy gi ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match da Traukwa Kaithel na YWC Langthabalbu wicket mari da maithiba piduna semi final sangkhibani YWC Langthabal na toss ngamduna ahanba batting tawda apiba over kunda wicket nipal turaga run marfu tarani thoi loki masigi pakhumda ani suba batting tokhiba Traukwa Kaithel na over taramapal ga ball anida wicket tarukhak turaga apiba target atu yauduna match sasi mai pakhibani match sasi da Traukwa Kaithel gi sanaroi Priyojit na wicket ama amadi ball kunthra manga da run kunthra mathoi logduna man of the match takhi Trophy sigi anisuba match ki sanakibada Riyang Star Nagamapal na Sam Khagempalibu wicket tareta maitiba piduna semi final sangkhre Sam Khagempali na toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket mapal turaga run sam ga sumna ani lokhi masigi pakhomda anisuba batting tokiba Riyang Star Nagamapal na over tara mapal ga ball manga da wicket ahum khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani match asida Riyang Star Nagamapal gi sanaroi Rajesh Patel na wicket ahum lauduna man of the match takre hayeng match leiroi
टीम अनिमंगना माई पांगना सानखिबा मैच ओइखिदबना अयेंगबा बाबुसिंगी अपेनबा ओइद्रबसु एफसी इम्फाल क्वा कैथेल अमदी आईवीएफए कांचीपुर मैच ड्रॉ चटपदगी टीम अनिमक चथरिबा अहानबा तबसबा वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे टीएस बीरेचंद्र सिंह फुटबॉल एकेडमी ताबुंग खोखना सिंदुना एकेडमी असिगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता था असिगी तांग तरा निपाल दगी टीम मापलना ग्रुप अहुम ठोकना खाइदोना चथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा मैच ता आईवीएफए कांचीपुर अमदी एफसी इम्फाल क्वा कैथेल गोल अममम चंदुना ड्रॉ चटखिबनी आईवीएफए कांचीपुर की गोल अदु भूमेश्वरना मैच की 19 सुबह मिनिट सनखी एफसी इम्फाल क्वा कैथेगी गोल अदुना टीएस कृष्णना मैच की 19 सुबह मिनिट सनखिबनी चथरिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल मैच था असिगी तांग 19 की नुंथिल पुंग अमताबदा आईवीएफए कांचीपुर अमदी बसाई थांगमैबनगा सानगनी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच था असिगी तांग 19 की नुंथिल पुंग अमताबदा बीबी फार्म कैसामपाट अमदी एफसी इम्फाल क्वा कैथेलगा सानरगनी तरामरी सुबह मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता केएससी न्यू नंबुलेना सजिंग क्रिकेट क्लब सजिंगबु माइथीबा पिखरे मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना ओरिएंटल कॉलेज अमदी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड ममांग थागी तांग 19 की टीम तराना ग्रुप अनि ठोकना खाइदुक्तुना चथरिबा तरामरी सुबह मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता केएससी न्यू नंबुलेना सजिंग क्रिकेट क्लब पु विकेट निपाल द माइथीबा पिखिबनी सजिंग क्रिकेट क्लब न टॉस ngamduna अहानबा बैटिंग तौखिबदा ओवर 12 बॉल अनीदा विकेट लोइना तोरगा रन 54 खक लौखी मसीगी पाखुमदा अनीसुबा बैटिंग तौखिबा केएससी न्यू नंबुलेना ओवर 12 बॉल अनीदा विकेट अनी खक तोरगा अपीबा टारगेट अदु यौदुना मैच असी माई पाखिबनी मैच असीदा केएससी न्यू नंबुलेन की सानरोय लुटुनना विकेट मरी लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे सथरिबा टूर्नामेंट असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग 19 मॉडल क्लब टीम ए सिंगा मखा अमदी डीएसयू क्वा कैथेलगा सानगनी हौजी मखा ताना ngasi नोमगी ओखिबा इंगा सामसु नोंजु नुसागी पाउ पिजरी ngasi gi oikiba ai ngasa gi pauda ICAR lampel patgi pirapa paugi matung ina ngasi gi khwaidgi sakiba degree celsius kunipal dasmik ama khwaidgi ingba degree celsius taramari dasmik mari nushita yawa ising manilgi sang ayukta sa da humputra mapal nukthilda sa da nipunipal oiki ngasi nong chukide maruba pau amukan episode anu basaka sigi ahan pandam de mipong pudimak thong manana punna sakhut minabani haina deputy chief minister YJ Kumar phongdokre tongan minister singna sakhut thorangi thabak sing packet na ba koina satuna yangshin kre thobal gi kasturba gandhi bal vidyalaya girls hostel government ke ayawa yauduna salai pa thengnare amadi prime minister governor chief minister sing amadi atai mioi kyana sajibu nong mapan masirau bagi yai papau zel pinarakli ais tibuni pizaba pau matang stilo sinjare miyang tabiri sing amakana khurumari अखोई email zrenterprise.moirang@gmail.com Radio tutorial Yumnam Nikai Infal, run by well-experienced CBSE teachers.